Ese ni bande banyapolitiki bakize kurusha abandi kuri iyi si mu mwaka wa 2019? Mu kiganiro The Genius cy'uyu munsi turarebera hamwe abanyapolitiki 20 bakize kurusha abandi kuri iyi si. Bahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro The Genius cy'uyu munsi. Niba uri mushya hano, ndakwibutsa gukanda munsi ahanditse subscribe kuri buto y'umutuku kugira ngo ubashe kubona ibindi biganiro byacu udacitswe. Njye kugezaho ikiganiro ndi Berike Munyeshyaka. Iki kiganiro kikugeraho buri munsi ku cyumweru. Mu kiganiro cy'uyu munsi turarebera hamwe abanyapolitiki ndetse n'undi wari we wese ufite aho ahuriye na politiki waba ukize kurusha abandi kuri iyi si. Uru rutonde rwashyizwe ahagaragara na website ya Wealthy Gorilla. Nawe ushobora kuyisura ugasoma byinshi birambuye. Tudatinze, reka dutangire ku mwanya wa 20. Ku mwanya wa 20 turahasanga Bwana Donald Trump. Trump afite akayabo ka miliyari 3.1 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump ni perezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari nawe uri ku butegetsi muri uyu mwaka turimo wa 2019. Mbere yuko yinjira muri politiki, Trump yari umucuruzi uwo twakwita businessman mu ndimi z'amahanga. Trump ni umwe mu banyapolitiki bazwi neza cyane kuri iyi si yose. Dukurikije uyu mwaka wa 2019, Trump afite umutungo we ugereranyije miliyaridi 3.1 z'amadolari ya Amerika. Ibi bituma aba umunyapolitiki wa 20 ku isi yose ukize kurusha abandi muri uyu mwaka turimo wa 2019. Ku mwanya wa 19 turahasanga igikomangoma cya Liechtenstein. Akayabo kangana na miliyari 3.5 z'amadolari ya Amerika niyo igikomangoma cya Liechtenstein yibitseho. Uyu yamaze imyaka irenga 20 ayobora Liechtenstein. Igikomangoma cya Liechtenstein ni umwe mu banyapolitiki bakize kurusha abandi ku isi mu mwaka wa 2019. Miliyari 3.5 z'amadolari ya Amerika umwemerera kuza ku mwanya wa 19 mu banyapolitiki bakize kurusha abandi ku isi. Ku mwanya wa 18 turahasanga Ross Perot. Ross Perot ni umucuruzi w'umunyamerika, American businessman, wamenyekanye cyane kuko kuba yarabaye umukandida wiyamamarizaga kuyobora Amerika gusa afite ishyaka ryigenga hagati y'umwaka w'1992 n'1996. Ross Perot afite umutungo wose hamwe ungana na miliyaridi 3.7 z'amadolari ya Amerika. Uyu mutungo atunze utuma abarwa nk'uwa 18 ku isi mu banyapolitiki bakize kurusha abandi bose. Ku mwanya wa 17 hari Prince Azim. Igikomangoma Azim ni uwa gatatu mu guhererekanya ikamba ry'ingoma ya Brunei. Igikomangoma Prince Haj Abdul Azim yavutse ari umwana wa kabiri wa nyiricyubahiro Sultan Haj Hassan Bolkiah. Igikomangoma Azim kize mu mashuri meza kandi agezweho nka Oxford Brookes University. Igikomangoma Azim gitunze arenga miliyari 5 z'amadolari ya Amerika. Uyu mutungo wose atunze utuma aza ku mwanya wa 17 nk'umwe mu banyapolitiki bakize kurusha abandi kuri iyi si mu mwaka turimo 2019. Ku mwanya wa 16 hari Kim Jong Un. Kim Jong Un ni umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru nyuma y'urupfu rwa se umubyara Kim Jong Il wapfuye muri 2001. Kim Jong Un yamaze imyaka myinshi yiga mu Busuwisi, Switzerland. Uyu ni perezida wa Korea ya Ruguru. Uyu mugabo azwiho kuba ari umwe mu banyagitugu bakomeye cyane kuri iyi si. Umutungo ugereranyije miliyari 5 z'amadolari ya Amerika atunze utuma aza ku mwanya wa 16 nk'umunyapolitiki ukize kurusha abandi bose kuri iyi si. Ku mwanya wa 15 hari Imelda Marcos. Imelda Marcos ni umunyapolitiki w'umufilipine
akaba yaravukiye i Manila mu murwa mukuru wa Philippines. Marcos ni umupfakazi ku wahoze ari perezida wa Philippines Ferdinand Marcos. Uyu mugore Imelda Marcos yamenyekanye cyane kubera ubucuruzi bw'inkweto akora bukamwinjiriza akayabo k'amafaranga atari makeya. Imelda Marcos afite umutungo usaga miliyari 5 z'amadolari y'Amerika. Ndaza gusobanura neza. Twabonye ko ku mwanya wa 16 hari Kim Jong Un n'akayabo ka miliyari 5 z'amadolari y'Amerika. Ntibivuze ko anganya na Imelda Marcos kuko nawe afite miliyari 5, ahubwo baba barusha mu bice bikeya. Ibyo bice ugiye kubishyira mu mibare biba bingana na miliyoni z'amadolari. Nizere ko usobanukiwe niba ari wibajije impamvu abantu babiri banganya, ariko nkavuga ko umwe ari uwa 16 undi ari uwa 15. Reka dukomeze ku mwanya wa 14. Ku mwanya wa 14 turahasanga Sultan bin Mohammed bin Saud al-Kabir. Igikomangoma Sultan bin Mohammed bin Saud al-Kabir ni umwe mu banyamuryango ba Saudi Royal Family, umuryango w'abagize ubwami bwa Saudi. Usibye kuba ari umwana wa 12 w'umwami Abdulaziz, akaba ari n'igikomangoma cy'ikamba kuva mu mwaka wa 2005 kugeza 2011. Igikomangoma cy'ikamba Al-Kabir azwi nk'umwe mu bashinze company cyangwa isosiyete ya Al-Malai mu mwaka wa 1977. Dukurikije uyu mwaka wa 2019, umutungo wa Sultan bin Saud al-Kabir ubarirwa mu mafaranga ugereranyije miliyari zisaga 6 z'amadolari y'Amerika. Ibi bituma afatwa nk'umunyapolitiki wa 14 ukize kurusha abandi kuri iyi si. Ku mwanya wa 13 hari Abdullah bin Ahmad al-Hulayir. Abdullah bin Ahmad afite akayabo ka miliyari zisaga 6 z'amadolari y'Amerika. Ahmad ni umunyemari muri United Arab Emirates, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, akaba n'umunyamuryango wa Al-Hulayir. Uyu muryango wakoze cyitwa Al-Hulayir Group. Uyu Abdullah yashinze Mashlek Bank mu mwaka wa 1967. Iyi banki ni imwe mu ziza ku isonga muri United Arab Emirates, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Abdullah bin Ahmad al-Hulayir ku kayabo ke ka miliyari zisaga 6 z'amadolari y'Amerika zituma aza ku mwanya wa 13 nk'umwe mu banyapolitiki bakize kurusha abandi kuri iyi si mu mwaka wa 2019. Ku mwanya wa 12 haza Abdulaziz al-Hulayir. Abdulaziz al-Hulayir ni umuhungu wa Abdullah bin Ahmad al-Hulayir navuze hejuru. Usibye kuba ari umuhungu w'uyu muherwe w'umunyapolitiki, burya nawe ni umushoramari ukomeye. Umutungo usaga miliyari 7.5 z'amadolari y'Amerika utuma aba umunyapolitiki wa 12 ukize kurusha abandi kuri iyi si. Uyu yanabaye CEO wa Mashlek Bank, yashinzwe na se umubyara twavuze haruguru. Ku mwanya wa 11 haza Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi yahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani. Uyu mugabo usibye kuba yarabaye minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani, nanone niwe nyiri club y'umupira w'amaguru yitwa Italian Football Club AC. Akayabo ka miliyari zisaga 8.5 z'amadolari y'Amerika niyo uyu mugabo yibitseho. Akabaye amafaranga yose yibitseho atuma abarwa nk'umunyapolitiki wa 11 ukize kurusha abandi bose kuri iyi si. Ku mwanya wa 10 turahasanga Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman ni igikomangoma cya Saudi Arabia, akaba yaravukiye muri Riyadh muri Saudi Arabia. Ise umubyara yari umwami Salman wabaye umwami wa Saudi Arabia, aba na minisitiri w'intebe wa Saudi Arabia muri Mutarama 2015. Muri uyu mwaka wa 2019, Mohammed bin Salman, umuhungu wa Salman, afite umutungo ungana na miliyari zisaga 10 zose z'amadolari y'Amerika. Uyu mutungo we utuma abanyapolitiki wa 10 ukize kurusha abandi kuri iyi si. Ku mwanya wa 9 hari Mohammed al-Almudi. Mohammed al-Almudi ni umushoramari w'umunyetiyopiya wabaye umwe mu bakize kuri iyi si. Usibye politiki, al-Almudi afite umutungo wa miliyari 12.6 z'amadolari y'Amerika yakuye mu bikorwa bitandukanye
harimo ubwubatsi, kugurisha amazu, gucukura peteroli ndetse n'ubundi bucuruzi. Tudatinze cyane reka tujye ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 hari Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Sheikh Mohammed akaba n'umuyobozi wa Dubai. Uyu mugabo ni ufite 99.67% bya Dubai Holdings. Holding ni nk'imitungo umuntu aba atunze bwite. Bisobanuye ko 99% birenga bya Dubai bitunzwe n'uyu mugabo. Uyu mugabo yibitseho akayabo ka miliyari zisaga 14 zose z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 7 hari Sheikh Khalifa bin Zayed Nahyan. Sheikh Khalifa bin Zayed ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, akaba n'umuyobozi wa Abu Dhabi. Isi umubyara akimara gupfa yahise amusimbura ku mwanya wa Emir wa Abu Dhabi, anahinduka perezida wa UAE, United Arab Emirates, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Akayabo ka miliyari zisaga 18 z'amadolari y'Amerika niyo Sheikh Khalifa bin Zayed yibitseho. Aka kayabo kose kaya mamiliyari yibitseho za Leta Zunze Ubumwe za Amerika gatuma ba uwa 7 mu banyapolitiki bakize kurusha abandi bose kuri iyi si mu mwaka wa 2019. Ku mwanya wa 6 hazaho Sultan wa Brunei. Sultan wa Brunei azwi nanone nka Hassanal Bolkiah Muizzadin wa Daula. Ni igikomangoma cy'ikamba akaba na Sultan wa Brunei. Yagiye ahabwa impamyabumenyi z'icyubahiro nyinshi mu makaminuza atandukanye, ibyo bita honorary doctorates. Harimo iyo yavanye muri National University of Singapore yo mu gihugu cya Singapore, ndetse niyo yavanye muri University of Oxford yo mu Bwongereza. Muri uyu mwaka wa 2019 akajyabo ka miliyari dugereranyije 20 z'amadolari y'Amerika yibitseho zituma za ku mwanya wa 6 nk'umunyapolitiki ukize kurusha abandi bose kuri iyi si. Ku mwanya wa 5 hari igikomangoma Al-Walid bin Talal Al Saud. Usibye kuba ari igikomangoma, Al-Walid bin Talal Al Saud ni umunyabizinesi akaba n'umushoramari wavukiye muri Riyadh, Saudi Arabia. Talal Al Saud ni umwe mu banyamuryango ba Saudi Royal Family, umuryango w'ubwami bwa Saudi. Umutungo usaga miliyari 20 z'amadolari y'Amerika atunze atuma abo wa 5 mu banyapolitiki bakize kurusha abandi kuri iyi si. Ku mwanya wa 4 hari Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Sheikh Mansour bin Zayed ni umunyapolitiki wo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, akaba n'umushoramari wavutse mu Gushyingo mu mwaka wa 1970. Al Nahyan niwe minisitiri w'intebe wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, akaba na minisitiri ushinzwe ibiro na gahunda za perezida, Minister of Presidential Affairs. Al Nahyan ni half brother wa Khalifa bin Zayed Nahyan, ariwe perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Half brother mu Kinyarwanda ugenekereje ni umuvandimwe wamuhuje umubyeyi umwe gusa. Bivuze ko minisitiri w'intebe wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu na perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bavuka ku mubyeyi umwe. Uyu mugabo atunze asaga miliyari 30 z'amadolari y'Amerika. Ibi bituma aza ku mwanya wa 4 nk'umunyapolitiki ukize kurusha abandi bose kuri iyi si mu mwaka wa 2019. Maha Vajiralongkorn aza ku mwanya wa 3. Maha ni igikomangoma cy'ikamba cya Thailand. Uyu yabonye impamyabushobozi mu bya gisirikare muri Royal Military College. Uyu kandi yakuye imyitozo ya gisirikare ikomeye mu Bwongereza, Australia no mu kigo cy'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi ni umunyapolitiki wa 3 ukize kurusha abandi ku isi na miliyari zisaga 30 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 2 turahasanga Michael Bloomberg. Ukayabo gasaga miliyari 56 z'amadolari y'Amerika nizo uyu mugabo atunze. Bwana Bloomberg ni umunyapolitiki w'umunyamerika, akaba n'umushoramari. Uyu mugabo yanabaye meya wa New York City. Ku mwanya wa mbere turahasanga Bwana Vladimir Putin. Uyu
ni perezida w'igihugu cy'Uburusiya. Akayabo k'amadolari yikubye inshuro zisaga 20 kurusha perezida wa Amerika nizo Vladimir atunze, kuko uyu mugabo atunze miliyaridi zisaga 70 z'amadolari ya Amerika, mu gihe twabonye ko Donald Trump atunze miliyari 3.1 z'amadolari ya Amerika. Aka kayabo k'amafaranga atuma aba umunyapolitiki wa mbere mu bakiriho ukize kurusha abandi kuri iyi si. Aha niho dusoreje ikiganiro The Genius cy'uyu munsi. Nabahe banyapolitiki wumvaga bagomba kuza muri uru rutonde? Ese hari uwo wumva utari kuri uru rutonde kandi wumva yakabaye ariho? Twandikire wumva agakwiye kuba ariho kuri uru rutonde hasi mu gasanduku kari hasi comment box. Utwandikire n'icyo wifuza ko twazaganiraho mu kiganiro cy'ubutaha. Ndabashimiye cyane, murakoze cyane kubana nanjye, kandi niba uri mushya ntibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona izindi nkuru zacu buri gihe udacizwe. Nyagasani abarinde. Ciao ciao.